دەستپێکا سەلجوقیان پشتی کۆشە مەزنە ئێلا ترکان di sed sala dehan de di nav de êla Oguz jî hebû ku ji deştên Asyaya navîn Ango Türkistanê hatin. Êla Selcuqî ya li bejaya Qirgistanê diman ji wir hatin û di sed sala yazan de bûn îslam û bi dewleta Xeznawî re ketin nava şer. Bi serkeftina wê re dest danîn ser Xuristanê, dewleta xwe ava kirin û bajarê Nîsaburê jî kirin paytext. Piştre derbas yerêmên dineyên Kurdan bûn. Hemedan, Dînewer, Hilwan, Belex û Esfihanê. Sala 1055 rêberê wê Tugrul, Bexdad bi dest xist û piştî radestbûna Xelîfeya Abbasî El-Qaim, Tugrul bû serwer. Tugrul berê xwe da Rojava û ber bi dewleta Rom Bîzansan ve ku paytexta wê Stenbol bû çû. Destpêkê berê xwe da welatê Xezer û Qoqazê û ew dagir kirin. Sala 1603 Tugrul dimre û kurê wî Alp Arslan şûna bavê xwe digire. Bi mebesta hezkirina wî ji wila Îslamê re Alp Arslan bi tundiya li dijî xristyanan navdar bû. Ciyayên Kurdistanê û girê Ermenistanê bala wî kişand, ev jî împeratorê Bîzansan Romanos tengezar kir û ji bo parastina împeratoriya xwe li hemberî wî derket. Şerê Malazgirê Piştî lewazbûna hêza Xelîfeya Îslamî, piraniya Kurdistanê dibin serweriya yekser a dewleta Bîzansî yan dibin gefên wê de bû. Wê demê hikûmetên Kurdî yên mîna dostkî, şeddadî û rewadî hebûn. Xuya bû jî ku Kurdên Misilman ên dijberî Bîzansan Selcuqî dipejirand, yan jî dibe ku di baweriya Kurdan de wê hebûna Selcuqiyan fişara Bîzansan kêm bike. Romans beriya dijminê xwe bi 10,000 leşkerên Romî, Ermen, Bulgarî û Yunanî gihîştin xada şer nêzî bajaroka Malazgirê. Alp Arslan dît ku hêza wî ji romansa biçûktir e. Lewra li hev hatin xwast, lê hema Romas li hev hatin pê re red kir, ji bo vê jî Alp Arslan seferberiya giştî ragihand û êlên Kurd ên şerker re li hev kir. Ji ber ku Kurd erdîngariya herêmê baştir dizanin jaliyê din ve jî ji ber ku zordariya wan û cudahiya olî Kurdan ji Romanos hez nedikirin. Alp Arslan jî ji wan re gotibû ku hêza wî îslamî ne û ji bo şerê Romê ye, ne ji bo dagirkirina Kurdistanê ye. Şer di havîna 1701 de li dar ket. Tevî hejmarekêm a hevbendiya artêşa Selcuqî Kurdî li hemberî ya Romê bi êvarê re karibûn serkeftinê bi dest bixin. Artêşa Bîzansî têk bibin û împerator Romanos jî dîl bigirin. Vê serkeftinê rê ji Selcuqiyan re vekir da ku ber bi Rojavayê Anatolya ve biçin û nexşeya rojhilata navîn biguherînin. Vê yekê di sed sala paşê de xak û welatekî nû ji Selcuqiyan re amade kir. Binpêkirina peymanê Piştî serkeftina wî di şerê Malazgirê de Alp Arslan peymana bi Kurdan re binpê kir, ji ber ew ber bi Amedê veçû û xwestê xebin serweriya xwe. Wê demê Amed girêdayî dewleta Dostkî bû. 1986. Dema ew gîşta Amedê, ji mîrê wê xwast desthilatdariyê bide birayê xwe Seîd. Ji ber ku Seîd dixwast bibe serwer, di heman demê de jî Alp Arslan xwast agirê dijminahiyê têxe navbera her du birayan. Dema serweriya kurê wî Melek Şah sala 1930 Selcuqiyan Amed dagir kir.
بوی آوایی سلطان سلجوقی پیمانه به کردان را بن پیکر و خودی لسوزا خود در نکد. هر با هر دو حکومتین کردی روادی و شهدادی ین لباشور خوخازه و 300 سال دوم کرن کتن بن سربریا سلطان سلجوقی. پیواژویا عثمانی دیروکا عثمانی ودگره سلیمان باپیر عثمان. سلیمان تویل خل خورستان ج سلجوقیان و خطین و بر خودان کردستانه. به تایبت باجارن نهاوند و دینوره. گروان جیج بو چرگه ها بو. پشتی و چون هریما خلاته یاوانه. ارزروم و ارزینگانه. لداویه جی سال 1228 چون حلبه و لور سلیمان نوخی آوا چم فراته بو. لور جهات بن آخ کرن. بمرناوی رجی ایلاوی جهف کد. هنک بریبرتیا ارتگرول کره سلیمان چون اناتولیا لورجی سلطان سلجوقی علاء الدین جخوره بکارانین جبر کد شرده جیر بون. ارتگرول سال 1288 مر و کروی هری بچوک عثمان شوناوی گرد. دنابر سال 1299 1326 عثمان میرناشینه کی بچوک لنافچیا سکود آوا کر پشر ناو لخوا کر عثمانی. ناو ترک 200 سال 19 درکت هوله. دهمان دمده ناو ترک لئیلن ترکستانی دهاته کرن. مالبات عثمانی به هویتی و تندیا خود ده همو پیواژوین دیروکه ده نافدار بو. او میرناشین بر بروجاوا و برفره بو و ادیر نبو پایتختاوه. لی هما دستانا سر قسطنطینپولس جالی سلطان محمد دویم و سال 1453 دست پیکا قوناغا امپراتوریه بو. ریا درکتنا دولت عثمانی بر به بالخانا و نیزی ویانا لروجاوا و بو. پشت خواست بر به شاموی را خواه بچه. لوی هرمی کردستان وکی ستاتویه که خواه سرمان. دولت صفویه شیعی هنک دورجه داگر کربون. لی هما هرکینا عثمانی بر به ولات عرب و بی داگر کرنا کردستان نابه.